Veste kaj, glede na to, da vam je bil vaš talent položen v zibelko, sem od vas pričakovala več. Brez duše kot kamen, brez stila kot skala, ohlapno kot apnenec. Ja, pa to, da štorkla kao parnese otroke. Pa kako naj štorkla parnese otroke, se še rok nima. Lepo vas prosim. Podej, Peter, ljuv! No, pizda vam materna. Sem jaz prav prišel, je to audicija? Se lahko samo malo, da jaz oddelam tole audicijo. Hvala. Što je, kica, kako ste kaj? V glavnem, jaz bom, lahko samo malo, jaz bom pokazal eno žival, pa vi povejte, kjera je. A prav? A bo šlo? Super, da se malo ogrejem. Ok, smo. Ready. Okay. Wow, a je to morda pohabljen kenguru, ki ga fafa gamsu? Veste kaj, jaz bi vam predlagala, da kar začnete svojo interpretacijo in naj vas opozorim. Pričakovanja so res velika. Velika. Kica, zgodba gre takole. Imamo eno gosenco, ka hod po gozdu. Čak, gosenca hod, pa gosenca leze. Noge sicer ima, ne? V glavnem zgodba gre tako. Gosenca hod po gozdu, zveč antidepresiv in ima bulimijo. Ampak ona hoče postati medved. Ampak ne katerkoli medved. Kočevski medved. Sem čak, če ima noge, pomen da hod. A kva? Ne vem, lej. Sicer to bulimije je zanimivo, ampak gosenica nima rok, da bi na silo bruhala. A z nogami lahko bruhaš, a ne? You are not my cup of tea. Ali po slovensko, ti si moje sonce. V prevodu to pomeni, da lahko zapustite prizorišče. Be yourself. Ali po slovensko, ljubezen igra je za dva. Nasvidenje. Nasvidenje. Lahko začnete, če se komisija strinja. Kje pa je komisija? Ne ozirajte se naj, lahko kar začnete. Naslov mojega dela je Punca z rdečo kapo. I like roses. Ali po slovensko, rad imam rdečo. Nekoč je živela punca z rdečo kapo, ki je nesla dobrote svoje babici v gozd. Ko je prišla do babice, se je volk preoblekel v njeno pižamo, vendar ona tega ni opazila. Wow, mislim, bravo, top, res. Poglejte, celo komisija je navdušena, res. Pa kje je ta komisija, Bravo. no? A daj no. Bravo, glejte, mislim, da imamo zmagovalca. Ček za 20.000 evrov je vaš. You can't buy happiness with the money. Ali po slovensko, čestitam. Moja babica je ista kao volk, ki se obleče v pižamo. Klele sme dobo, res, bravo. Zgodba je nastala. Nekaj sem razmišljal, pa sem si rekel, bom napisal. Res neverjetna domišljija, gospod. Super. A dobro, ješ ti stvarno glupa i se radiš, a? Ja ovdje brišem prašinu i mogla bi joj svašće glave. Lejte, gospa čistilka, prosim, da se držite svoje metle. A hoćeš poletet, a? A ako nećeš? Pazi ovo. Ja sam ovu priču, što je on govorio, pričala mom nucima. A kad su bili mali, a sad imaju 22 godine, koju si ti nagradila s 20.000 eura.
Ne je poslušati, saj ne ve, kaj govori. Ne, ona ima prav, ali po njeno, pazi s kime spavaš. Gospod Tloris, ali je vaše delo res plagijat? Ajde, reci sad, a? Gospod Loris, a bi to res plagiat? Ste osebni stiski mogoče? Kak ste denar porabili? Ste kupili vinjeto, kruh, kaj ste kupili? Gospod Loris,